hlekani Afrika-Dzonga, hlekani mixer umngana lo FM nokuhlekanisa khona ngengisela isiteshi sirikola Gauteng, Mpumalanga, Northwest Limpopo na kuma audio streaming yamngana lo nfm.co.za nikhalanga pet ngathebula no wa smart wa Jim wa xithangwa xikirtana wa xicecela makuna lawa ndadats mixer me ha cancer swinene ku hilombe ndleve randle mi komba corona har cancer swinene a yeni ni mahlweni seketela mungana lo FM hi ku angarhela na Afrika wa vulavula hi kongomisa hi ndlela yoyela timhaka ti tele ti swi tikomba ngeti Afrika-Dzonga yi le ku jikajikeni tikhoto namuntlha se ta va kha hi bula hi twa ku matitwa leyo eka mhaka yale hi why hi ndlela leyo kusuka a Bloemfontein hi ya Western Cape hi ya a Pietermaritzburg seke wena u ri yini andaka leswi sweswo Afrika-Dzonga sweswo mixer umngana lona FM ntere timhaka ti tele le a Maritzburg le a ku nga ri na ku tengiwa ka nandzu wa vukungundwani ka khale ka president na khampani ya Thales nandzu lowu wu hundzeriwe mahlweni andaka loko ku bakanyeriwe tlhelo xiboho xa kumbe xikombelo xa lava Thales hambi ku ri va president Zuma ka timhaka ta ku kumbexani ku herisiwa swihehlo hinkwaswo leswiwani se swoleswo hinkwaswo swi hetelela swi endla leswaku nandzu lowu hundzeriwa mahlweni kambe namuntlha xiboho lexi nga khoto yi nga xiteka ite hayi sweswaku nandzu lowu herisiwa swi nge koteki mhaka leyi nga endleka hi ndlela yaleyo kasi hala ya ka Free State hi laha ku nga le ku tengiweni nandzu wa swihehlo wu khumba kwalomu ya ka vahehliwa va kwalomu ya ka 18 lava va hehliwaka hi timhaka ta ku va hoxe xandla ka timhaka ta vukungundwani hi tlhelweni ra kwalomu ya ka 256 wa mamiliyoni ya tirhandi leyi venge a yi vekeriwe tlhelo ku va yi ta cinca malwangu lama ya rilarila ku va ya hetelela ya va malwangu ya nene kambe sweswo hinkwaswo a swi vonakangi se ku na ntombi leyi a yi ri America ku va yi ta kota kumbe USA laha a yi yisa mahlweni tidyondzo ta yoho ku ve na nkama wun'wana a va vula ku imbhoni ya mfumo ku fika kun'wana se va ku wa khomiwa kambe khoto namuntlha yi ri hayi kho a nga khomiwanga kahle a nga susiwanga kahle mhaka leyi nga vuliwa leyi mavunwa kambe hina hi swi tiva ni swi tiva hi va tiva na hi va nga ta va kha va byela swoswoleswo mavunwa kambe xivutiso ku hikokwalaho ka yini mi nga tengi ku 256 million amtengi yona ngoma tenga ku i vuye njhani hi leswi mi nga ka swona Afrika-Dzonga milawu ya n'wina a Western Cape ba economic freedom fighters na vo sweswiwani ve le ka timhaka ta ku languta ku kumbexani timhaka ta VAT timhaka ta ku tlakuka ka mafurha fuel levy leyi nga ringanyetiwa hi holobye wa swa timali na yoho kumbexani yi nga tiki onge tiholobye wa swa timali u hundzise matimba lama nga nyikiwa yona ku ya hi vumbiwa se swin'wana swa leswi nga kola Afrika-Dzonga se hi ta twa n'we kumbe yini statistician general va ta hi byela tinhlayanhlaya ta ku ndlandlamuka kumbe ku ngoka ka ikhonomi ya Afrika-Dzonga eka kotara leyi va nga ta va kha va langute yona hi ndlela leyi hi ta bula na vona hi ntlhanu timinete ku bila awara yan'we nhlekani lowu hi hafu ku bila awara yan'we xana vaxisati mi vona mi hlayisekilike eAfrika-Dzonga ehenhleni ka madzolonga lama vonaka ku ma kha ma endleka ehenhleni ka n'wina hi hafu ku bila awara yan'we ku fika awara ya mbirhi nhlekani lowu wa Xikwembu a hi sunguleni laha ay amukeleni advocate Ntsako Terence Baloyi kusuka ka Baloyi Ntsako Attorneys lava hi bulaka na vona laha eka timhaka ta ku va hi languta mhaka leyi yi nga le ku endlekeni a khoto ngopfungopfu leyi ya le Free State leyi kahle NPA i mani kahle a fanaka a tshika ntirho ka NPA advocate nhlekani hi mi amukeleli ka Munghana Lonene FM nhlekani good first cancer kamukeriwa hi xevetini nga vayingiseri na swa nawu hi swi tivi advocate hi yo mhaka hi vitana n'wina loko mi ze mi twa hi vulavula hi timhaka ta nawu vhetana mi swi tiva ku ho va ku dlambadlambeni a hi swi tivi n'we mi swi tivaka kahle a Free State namuntlha xiboho lexi nga tekiwa xi vula yini kumbe xi ri yini xi suka kwihi ya both pede xiboho lexi xi nga vekiwa namuntlha le Free State i timhaka ta ku sesi luyani va nge xivongo xa yena Charlotte a ti fambela a tshika ku kaya ka yisiwa le court Free State a katsakanyiwa timhaka leti ta va Ace Magashule ka 255 asbestos hi mhaka ya ku ri mavuyelo ya yena kusuka le America va ri ya fambisiwangi hi ndlela ya xinawu ku ve na mavunwa yo hlayanyana ku na leswi ka swi nga landzeleriwangiki ku se
se swi vula yini hi ku ka nandzu lowu hi ku ndlandlamuka ka wona advocate a hi sunguleni kwalano swi vula yini ka nandzu hi woxe loko xiboho lexi tekisiwe lexi namuntlha ka nandzu hi woxe nandzu lavan'wana va ha ta mahlweni but mi ta tsundzuka yena a ri wa vu 17 ka vanhu lava nga xaxametiwa va ha ri kona kwalaha va Ace Makashule na lavan'wana so nandzu wa ha ta mahlweni ko va a ku fanele ku sungula ku langutisiwa mhaka leyiwani ya leyiwani ku ri hi fike njhani ku ri a tikuma na yena a va number 17 ka vanhu lava loko mo tsundzuka loko hi tlhela le ndzhaku loko swi sungula ku ya hi leswi mahungu ndlela ya swi vulaka i timhaka ta ku a laviwe ku ri a va mbhoni ku ri a tiyisa case leyiwani etlhelweni ra state se leswi a nga ala kusuka a ku sunguleni se leswi nga endla ku ri va tikuma va kha va vuya ku tluriwa milawu leyi nga tluriwa ngopfu yaleya ti-extradition treaty la America na South Africa ti nga na mpfumelelano hi milawu yaleya ya ku ri loko munhu a kumeka ku ri u fanele a hehliwa milandzu a tikweni lerin'wani a va n'wi tisi ka tiko lerin'wana so ku na mafambiselo ya swilo sweswo Godfrey se laha ku kumeka ku namuntlha leswi yena a nga vuyisiwa swona Charlotte a swi nga tshamisekanga a swi nga ri nawini so ka yena nawu swi vula ku nandzu luwa wu herisiwile mhaka mavuyelo ya yena a ya nga tshamisekanga a na ka vula loko landzeleriwa na timhaka letiya ta ku ri a laveka ku a ta va state witness ivi then swi endla ku va n'wi katsa na vahehliwa van'wani na kwala ku ve na xihoxo ngopfu ku ri loko a ri ni ku va state witness loko va lona mhaka ti humela ka yena hi mhaka se swi pfulunganya kheyisi swi endla ingaku a va tivi timhaka ta vona Godfrey lexi nga ku karateni sweswi swo endla ku swo endla nga ri a va tivi timhaka ta vona kumbe a va ti tivi mpela that's why ni kombisa ku loko a le kwalaha ku ri a va state witness a va fanele va longithiwa than ku then va n'wi jikisa va n'wi endle nga ku na yena va n'wi hehla hi nandzu se kwalaya ka phati ya le Godfrey swi nga ku ri a va tivi timhaka ta vona mhaka lava tivi timhaka ta vona va ta va n'wi tshikini va langutana lavan'wana se ku ri timhaka ta va ti tiva kumbe va ti tivi Godfrey hi ta swi vona kwale court ni nga hemba mara ka leyi mhaka ya namuntlha swi endlaka nga ku ri xindzhuti xa vona xi affecteka swinene a hi khale ngopfu xa ha ku khumbeka xindzhuti xa vona va ha ku byeriwa ku mi swin'wana mi swi fambisa kahle le ka omotoso kahle ku le ku endlekeni yini ka NPA Godfrey ka NPA nga ku va ku bankari va titwe nga ku ri nawu le mavokweni ya vona va rivala ku ri la South Africa kuma Afrika-Dzonga ku tirha ngopfu constitution kumbe vumbiwa ingaku va ti rivala loko swi ta kwalano Godfrey leswi nga ku endlekeni ka NPA se ku na swin'wana swi lava ku lunghisiwa ka mafambiselo ya timhaka ta vona kwale ndeni so hi nge va to tala Godfrey nga ta tikuma hi hikuva na mi nga ta pfilungana case na ku va ta ku hambulavuleli i vona kambe ni kombela ku hundzile mavhengeleni advocate ku ni lava ku vutisa ku kahle hikokwalaho ka yini ku fanele swi va na nkoka ku va na sweswi mi swi vitanaka case within the case a ni mhaka hi le ya 250 swimanimani miliyoni a ku tengiwi yona ku vuye kahle wa vuya kahle a swa ha ri na nkoka ku ya hi mina mbuyangwani kambe mi ta ni byela ku hikokwalaho ka yini swi ri na nkoka loko hi vuya laha xana u na xiphiqo xa milenge a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona hi yo mhaka hi khome advocate Ntsako Baloyi hi bula na vona laha eka hi langute eka timhaka leti ti fambelanaka na nawu advocate hi nga se languta ku nawu lowu loko swi te tani swi vula yini ku yisiwa ku yini mahlweni a hi tlheleleni laha ka timhaka ta case within a case kahle hikokwalaho ka yini swi ri na nkoka ku ka ha languta sweswo a ni nandzu hi lowu mi hehliwaka hi wona okay a ni vuyangi kahle a hi sunguleni hi tenga nandzu ke hikokwalaho ka yini ku nga sunguli ku tengiwa nandzu ku sungula ku tengiwa ku a hi vuyangi kahle ya leswi karataka Godfrey hi mhaka ku fanele ku va na leswi vuriwaka trial within a trial ku langutiwa kahle ku ri munhu loyi a hehliwaka kanene i ntiyiso a fanele a hehliwini in the first place ni zama ku kombisa Godfrey ku ri i munhu loyi va n'wi identify a ta va state witness se loko swi jika va ku na we ha ku hehla a swi fanerini xana ke i xivutiso lexi nga kona loko ri ku a swi fanerini
i fane n'wana wa vanhu a tshama va kombisa ku case leyi nga heta 3 years se swi va swi ri fair ka yena ku va ku ri ku sungula ku tengiwa nandzu a tshama 3 years yaleyo hinkwayo loko a vuya Botford i hoxiwe kwihi a tiseleni kumbe a khotsweni a tsoniwa na bail se hinkwaswo sweswo loko mo xi languta hi timfanelo ta ximunhu a swi fanele swi nga humelelangi so ku ri swi nga humeleli swi pfulunganya swi ya mahlweni a hi sunguleni hi swi lunghisa hi ndlela ya ku languta ku ri hi huma kwihi hi ta kota ku tiva ku hi ya kwihi loko a kha a yisa mahlweni nandzu wa yena kha ku tenga kwale Bulufutini i kombise timhaka ta ku ve na ku hembetela ngopfu mayelana na ku susa le America leyi va ku yena i flight risk va ku yena i ta tsutsumela Kenya va ku jikiti va ku hayi hi bayize Kenya a hi vula ku ri i na n'wana wa le Nigeria se hinkwaswo sweswo swi kombisa kahle ku ri a fane a nga vangi kona laha sweswi a nga kona se a hi sunguleni hi swi lunghisa hi nga n'wi heteli nkarhi hi nga n'wi onheli vutomi bya yena ku fana na van'wani vanhu va nga onhekeriwa hi vutomi hikuva va hi hlweli nandzu ka nga wu tivi se swi fane swi lunghisiwa swi basisiwa ku ri loko se a ta famba kumbe lava yaka mahlweni na nandzu loko a wu tenga ku va ku ri vanhu lava va nga a fane va hehliwile kumbe va nga na xandla aka nandzu lowani so yena swa tikomba ku ri yini i basisiwini ka ha ri ku sunguleni hikuva hi tlhela ndzhaku ku ri i fikise ku yisa se swi fanele swi nga swi lunghisiwa swi fana sweswo hi voko ra xinawu swi tshamisekisiwa hi tlhelo ra vumbiwa a basisiwa se hi lexi xiboho xi tekiwile namuntlha swi vula ku yini swi vula ku yena i tlhelela a America ya yena ti yela mahlweni na xikolo kumbe n'wina tanihi mutivi wa nawu ma swi navela ku loko o mi hlamula hi ku i na xo xi vula ku a nga rihisa mfumo ka leswi nga endleka ya ku rihisa mfumo i tlhelo rin'wana mara xa nkoka sweswi i ku ri vutomi bya yena kusuka ndzhaku i onhekeriwile a ku ri timhaka ti teta ku ri a nga onhekeriwi a mahlweni se i ve na xitshunxo na loko case hela anti n'wi voneni ku ri a kombisa na ku tshoveka moya nga ku a rila no rila se sweswo a ku ri yini a ku ri ku ri hefu aka yena ku ri leswi a ni khomeletiwa swona ku ni tisa xikolo xa mina ni tlhelela America ni tshama South Africa ni endla yini hinkwaswo se ni ta kota ku swi endla ra ha vona se leswi swa ku rihisa leswi switandzhaku a hi timhaka ta ku sweswi ha swi langutisa hi mhaka ku ri at least a swi nga se nyanya ngopfu ku ha ri na maybe lembe rin'we a nga ta ri recover than plus 3 years leyi a ta tikuma se a ri trouble-lweni kumbe a onhekeriwe ngopfu hi khensa ku ri swi endleke ra ha vona a kota ku ya mahlweni na vutomi ta kusuwa state hi unlawful yinini hi swin'wanyani hi Botford sweswo hi ta bula na yena tlhelo kwala ka mi ta bula na yena tlhelo se advocate le ku tivutiseni na swi tiva ku mi tshama mi kha mi vula na kwala ku nawu a wu tirhi hi ku vanhu va ri yini kumbe yini ku landzeleliwa milawu kambe ku na xifaniso xa njhani lexi se hi nge le ku xi kumeni loko se swiyimo swi tetani ni vurini na loko ni sungula ku a hi khale ngopfu ha ku huma ka Amotoso ku vulavuriwa swilo swa muxaka walowu sweswi namuntlha hi leswi ni vona la ka mahungu ko ka ku vulavuriwa hi timhaka ta ku dokodela Magudumana va ha ya mahlweni va tlhontlha na yona mhaka leyi ya ku vuyisiwa ka vona laha Afrika-Dzonga a swi pfuli timbhovo to tala ka xiyenge xa vuchuchisi mayelana na mintirho ya vona ya siku na siku ni mi twi mi kha mi kombisa timhaka ta ku nkama wun'wani va pfa va vonaka onge va nga landzeleli timhaka ta vumbiwa but swi le ku va exposeni ngopfungopfu hi tlhelo ra mafambiselo ya vona ya xinawu xin'wana xa nkoka namuntlha xi nga humelela i timhaka leti ta ku ri loko va ya America va landza yena Charlotte a ku tirhangi Minister of Justice kumbe mufambisi wa vuchuchisi wa le Free State ku yimela South Africa ene leswi judge a nga kombisa swona kahle ku ri a swi twisise ku ri hi fike njhani nga ku tirha hi mafambiselo ya lama ku ri ku hi last year ku hume xiboho xa ku ri ti-extradition in court cases ti fanele ti fambisiwa hi Minister of Justice se ku ve na ku honisa hi tlhelo ra NPA ku ri ku huma judgment namuntlha wena mindzuku i handla na swo hambana judgment liya
hi swin'wana leswi jaji a nga kombisa ku ri NPA yi nga ku yi le ku tsandzekeni ku famba na minkarhi, yi le ku tsandzekeni ku landzelerisa ku ri nawu wu fike kwini kumbe mafambiselo ya xinawu hi fanele hi endla yini hi endlisa ku yini. Se hi leswi hlamarisaka ku ri mimbhovo yaleyo hi pfuleka yi tala, ku nga ri ku ri vanhu va ta teka advantage but a yi swi languti na yona ku ri hi yo yi pfulaka mimbhovo leyiwani. Mbulavulo hi Magudumani khoto yi kombisini ku ri leswi va nga swi fambisa xiswona a swi tshamisekangi hambileswi a ha ri khotsweni, but lexikulu i ku matirhelo ya vona a ya landzelerangi xinawu kumbe a va tirhangi hi ku landzelerisa milawu. Ka le Magudumani va tlhela va khota na nawu wa le Tanzania i hlamala ku se since when mi tirha hi nawu wa le Tanzania la South Africa se va kombisini jaji na le ka sweswo. Se swi le ka vona ku va swi honisa kumbe va swi landzelela va pfala mimbhovo leyi yi langutelaka mimbhovo ku ri hi vona va tsandzekaka ku fambisa swilo hi ndlela ra xinawu boteka. Ukayelele eka Afrika wa vulavula. Mhaka leyi swibedhlele yi karhi loko yi xaka timhaka ta ku madokodela lama hi nga na wona swibedhlele hi lama tlhaka ma tirha hala ka private. So nkarhi wa ku tala loko vanhu va folela yini va lava ku pfuneka, munhu le ku pfuneka patient private sweswi ta swi ka swi hlupha ku nge koti ku tirhana mari mbirhi yin'we tshwa nkanga lexi nga le ku hi karhateni. Se leyi tshwaku nkanga hi leyi ya hina va mbuyangwana. Hi leya va mbuyangwana ya lava nga na macheleni lama nga le henhla yi va yi karhi yi famba kahle ku loko a ha ri xibedhlele hi thava va n'wi fonela ku ku na patient tsutsuma a sukela va mbuyangwana tsutsuma a pfuna awara ti ngeteleka ku fana mifola la ka va mbuyangwana. Hi ku xiyimo xa swibedhlele ni nga xi fanisa loko u ya restaurant ku na drive through ku na ku nghena ndzeni, se lava drive through hi lava mali va tiphurayivhete hi loko ya nghena ndzeni hi badlanyuka hala ku onheke na tifene hi va mbuyangwana. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Nona ko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM Makomba Ndlela. Kasi yin'wana leyi a ni rivele ku hi vulavula hi yona i timhaka letiya ta holobye wa ndhawu leyi ya dyondzo ta la henhla na vuleteri, mahlamulelo ya ye mi vona yini? Van'wana va nge hina hi vona na ku kumbexani a nga va a nga swi twisisi ku ivza a va ka xitulu xa hi mhaka yini. Hi ku loko i konyolola komiti leyi nga nyikiwa matimba hi vavhoti swo fana na loko i konyolola vaaki. Kama hi ku tumikisana mina 0860 002 na n'wana ka Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM. Ukayelele eka Afrika wa vulavula. Vaakatiko a ni tivi ku why hi xaniseka na ku hi hina hi nga khoma matimba. A ni langute ti-interview ta le Parliament, Minister of Higher Education u hlamula hi arrogance a ri ku jeni public yi langutisile mara loko ya ku voteni hi tlhe hi votela the same thing hi tlhe hi rila hi kwala mapatu mara vanhu lava va votela hi hina. Why hi nga tlharihi as vaakatiko? Mi languta ti-video ta Minister of Higher Education loko va mu questiona Ni swi voni arrogance leyi nga tala mi yi vonile Woodpert mara ha swi vona swilo leswi ka ti-TikTok ka social media mara a hi endli nchumu as vaakatiko hi ya votela Mandela hi karhi hi rila ku vanhu va va mibedweni. Swin'wana a hi government, swin'wana hi hina ho ti endla. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM Makomba Ndlela. Hi sunguleni hi lo hi twa ku i khomeni nhlekani. Nhlekani Mpfukeni Woodpert. I pfukele nga vona but. Mpfukeni xikhulu man. Hayi Woodpert. Woodpert ni vulavula hi outcome leya Murwayi Choloda. Ya ku a nga khomiwangi kahle le America. Mina ni le ku dyondzeni ka swin'wana Woodpert. Swi ti komba kahle ku la South Africa loko i ri hava mali obvious ku na vanhu vo tala lava ku violetiwaka ti-rights ta vona, ku na vanhu vo tala lava nga jele va ri hanandzu va ha mali. Se mi swi vona kahle Woodpert ku i ntiyiso ku mi nge mi ya khoma Choloda leyi hi ku i fana a fosteriwa ka va expert witness ene a ri xikolweni i ku violeta ti-rights ta vona. Se na liya ya leyi nga ku tengweni le Pietermaritzburg ya Jacob Zuma hi ku ya hi mina Woodpert ni vona hi nga ku swilo leswi tikhesi leti to i ku westa mali ya government mahala ene ku fana loko ni yi chekini ya 255 million ya ti-asbestos le Bloemfontein. Se swi yitaka ku khesi leyi ya ku heleleni moyeni. Se swi ya ku hi Woodpert swi ya ku tikhesi ti-high profile cases ta ku tala ti va ti ri na a political influence
va ku ri na a group ya ti-politician lava nga ni ti-agenda to karhi va tirhisa tikhoto ta hina ta South Africa ku lwa battle ya politics. So maybe I mean about mara ko fana na timhaka ta ti-asbestos ku ta va ku ri tipolitiki ta yini hi ku ti-asbestos ku hume mali a ti ndliwangi a tipolitiki i yini kwala ya a ti ndliwangi botpet but lexi a ti ndliwangi i ntiyiso mara lexi mina xi vonaka botpet i ku za ku wele cholota namuntlha hi ku ya hi mina botpet case liya ya ku heleli ene mi nga rivali ku that's why na nghena in detail ka sweswo mi nga rivali ku Ace Magashule is out a nga ha ri kona ka ANC. Jacob Zuma is out ipfule party ya yena. So that's why loko na case ya Amsdale ya vaxabirisheki na yona ni voni ku ri na future because last time Zuma is out, Ace Magashule is out. So that's why na le ya cholota hi ku ya hi mina ni vona ku a swi i ku westa resources ta government. Vanhu lexi ni lava ku xi vula botpet hina vanhu va South Africa kumbe hi le ku dyondzeni ka ku a South Africa vanhu lava xanisiwaka, vanhu lava hluphekisiwaka, vanhu lava nga jele i vanhu lava nga hamani because ku na vanhu va tirhisaka ti-state resources va tirhisaka tiphorisa NPA, ti-Hawks, SIU ku lwa na vanhu vo karhi ku achieve ti-political agenda ta vona. Se maybe I mean case ya Ace Magashule, case liya ya Amsdale a ni voni future xikhulu xa mina. nemetweni botela cancer Second botpet inkom 0860002543 nangona ke Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi ku ti we un'wana angula okuyini i ndlela yole va lava va Action SA na vo vele ku vulavuleni timhaka ta kumbexani timfanelo ta vanhu lava huma matikweni le handle tin'wana ta tona ti fanele ti hungutiwa hambi ta hunguta yi mfanelo yaleyo ke ta twa mani na ri teka riqingho ra rhandza ka leswi sweswo mingisero Munghana Lonene FM amukele n'wana mingiseri lo nhlekani na va mpfukeni masi hi pfukile minjhani na mpfukeni bot akenza okay NPA yi le ku tsandekeni ehansi ka vurhangeri bya Manana Batoyi a sweswo a hi nge ze phikizana ngopfu hi swona un'wana na un'wana le ku swi voneni swo tsakisa hi ku va ta huma ka xitulu lexi va nga ka xona xi le ku va hiseni va xi tsandeka swa tikomba hi ti-case ta matimba kumbe ta xiyimo xa le henhla leti NPA va ku yi kha yi ti luza kumbe yi kha yi lahlekeriwa hi tona a tikhoto hikwalaho ka ku va vaahluri a ni ku na vachuchisi i ti-judge vaahluri i ti-prosecutor vaahluri va kha va tsandzeka ku landzelerisa matirhelo ya vuahluri. Mo swi vula muhaxi ku loko hi nge za hi va na munhu kumbe NDPP ya character ya advocate Pikoli Afrika-Dzonga, munhu loyi a tirhaka a handle ka ku chava without fear, favor or prejudice. Loko hi nge za hi va na yena munhu yaloye ta vona NPA yi kumeka yi kha yi tsandzeka ku ahlula timhaka ta matimba ku fana leyi namuntlha yi nga yi tsandzeka hi mhaka ya jurisdiction kwale eBloemfontein. Ku na leswi hi nga kumeka hi tsaka swinene ka malembe ndzhaku va ku na Zondo Commission muhasi. Zondo Commission liya yi paluxe timhaka ta ku tala swinene leti eka tona loko NPA a yi ri na matirhelo ma kahle sweswi loko mina na n'wina hi kha hi vulavula a ku fanele ku va ku ri na vanhu va ku hlaya lava kumeka ku va kha va ahluliwa va nghena eswitokiseni mara a swi le ku veni hi ndlela yona yaleyo ku ta vulavuriwa hi timhaka ta capacity ku ta vulavuriwa hi timhaka ta ti-resource na yini mara mina na twa ingaku leswiya swi le tlhelo mara a ni swi vuye swi landzeleriwa leswiya swa ku a va ku NPA yi fanele yi capacitatiwa ku vuye ku tshama ku tsundzuka na mpimanyeto wun'wana wu ze wu vulavula hi swona loko ni nga hoxisi malembe mambirhi ya nharhu le ndzhaku yi ya vulavula hi ku se NPA yi kume macheleni yo antswa ku yi ta kota ku tirha kambe swo a swi na la swi ya kona. Yes, a swi na la swi ya kona mhaka ku ta kuma financial resources i kona mara expertise competence a yi kona leyi endlaku ku
swi fambisana ka financial resources leyi vulavulaka hi yona na halaya ka expertise kumbe skill leswi endlaku ku vanhu loko va kha va lavisisa milandzu va lava ku endla ku gova vanhu swi hetelela impela vanhu va gweviwa so ta va na problem mina ni lo yimela hi mahlongati ku lava ku vona ku i mani loyi a nga ta kumeka a ya thoriwa ku va a national director of public prosecution loyi a nga ta va a ri ka the mood or the character ya nkulukumba Vusi Pikoli loyi Vusi Pikoli loyi loko ni tshama ni kha ni vulavula hi yena hi yena loyi a nga landza nkulukumba Jacob Zuma a ku na prima facie case a henhla ka wena swi tivi ku sukela sweswi hi ta va hi kha hi ku lavisisa hi yena a nga chavangi ku kumeka kha swi tiva mutirhi lowu wa yena hambiloko munhu a va ri ka xiyimo xo karhi i fane a prosecutiwa hi yo mhaka na sweswi ma vulavula ku a puta maribye ku humelela yena mhaka swi sungula hi yena ku ri ku va na RNDP mara vanhu lavan'wana va nga n'wi landzela vo tala va vona they are not equal to the task muhaxo wa mina so kambe loko mi kha mi hetisela ni le ku tivutiseni ku hikokwalaho ka yini lava va nga na matimba sweswi va president va nga ri ku vulavuleni nchumu hi swilo hi leyi nge le ku ndlekeni ka NPA ku rindzeriwa ku sungula ku va na yini ku va ta kota ku vulavula okay muhaxi loko mo hlaya act ya NPA hinkwayo ku fanele yi tirha without interference hi no mhaka president a nge vulavuli nchumu hi mhaka ku loko swo va ndlela yaleyo tikhoto leti ku tsutsumeliwa ka tona ti ta ku why a vulavule hi mhaka ya so a kha swi tiva ku NPA is completely independent so hi swin'wana leswi nga ku swi n'wi khoma mavoko yena a yi tiva ku loko a thola munhu i na vuswikoti na vutihlamuleri na team yakwe kumbe ka va kha va tirha ntirho lowu va nga theleliwa wona khese nkarhi wa n'wina kona inkomo 0860002543 nangona ku Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomandla a hi ku tumingisa ro mina hi teta timhaka ta tiko hi vulavurile to nteni la ku ta twa ku milandzelela ku fika kwihi timhaka leti nga le ku endlekeni va economic freedom fighters na vo vele ku yeni a khoto namuntlha va ku timhaka ta fuel levy ha tona loko hi hundza kwalano a Pietermaritzburg khoto yi te hayi swi nge koteki ku hetisiwa kumbe ku herisiwa ku tengiwa ka nandzu luwa wa khale ka president na khampani leya matlhari ya Thales le Furwa khanda kambirhi ku tlha ku va na mhaka futhi ya leswaku le Free State khoto yi te hayi timhaka ta ku vuyisiwa ka Mancholota a ti fambang kahle loko ka ku langutiwa ka timhaka leti ta mafambele ya vona kumbe mavuyelo ya vona kusuka le America se swin'wana swa leswi ni lavaka ku hi anamisa miehleketo ka hi bula hi swona nomboro ya leyi ya ntolovelo 0860002543 kumbe kandziyisa rito ka 065 7443911 un'wana mingiseri hi loyi nhleka ni khalanga minjhani na pfokele hi nga vona but hi pfukile n'wana mani ngene le ya extradition order yi tlhantlha kahle yi tliye ngopfu extradition order i method yo tisa munhu loyi a hehliwaka hi case kusuka ka tiko rin'wana ku ta ka rin'wana se lomu yi langutisa kahle liya Mugadi Cholota lebyiya bya NPA byi tumbile hi khwati for nothing hi ku byi vuye byi lava that extradition order America yi va granta ivi va n'wi endla accused number 17 mi nga rivali ku va 18 ne suspect leti se lebyi hi ku vona ka hazari na ground se byi decide ku n'wi charge se ma swi vona case liya i noli prosecute aka yena swi weekend case liya ya 250 million hi lero se yi wiki va yena because va n'wi katsela a va fane va nga n'wi katsangi and mi nga va va twe kahle inulu crimen sine lege there's no crime without a legal provision or penal provision if free sweswi hi lero sweswi South Africa yi fanele yi tlherisela ndzhaku yi tisola ka leswi yi nga n'wi endlela hi ti-cost hinkwato ti helerile va contravene yona extradition order judiciary system ya ka hina a yi kahle mpela loko mi ya langutisa futhi mi langutisa leyin'wa ya vatatana Jacob Zuma masa ku ti-grounds ta yona ta va yi withdraw yini i ku lava va ka Thales vambirhi ku na vambirhi lava nga hi siya emisaveni ti-directors ta khampani leyi mi ta swi vona ku judge luya i vulavule kahle ngopfu ku no a swi beri anything
ku va yi ya mahlweni yi ha ta ya mahlweni njhani ku ri hi ku van'wani vambirhi lava nga ti-directors already va lovile ivi ni tlhela yi langu mi ta swi vona ku ti-case letiwa kahle kahle i nga ku to weekeniwa hi vomu aka NPA xana hi yime kwihi sweswi va vulavula hi ku resta ti-rights ta ti-illegal immigrants loro va va nyika ti-rights leti tlulaka ta hina loro sweswi ku fanele ku restiwa swin'wana ku ri vona va tikuma va ri right la hi ya kwihi ka ha ri tiko lexi i Banana Republic phela ri tirhela rikulu ngopfu loko mi ze mi lan'wa mi ku tiko leri i Banana Republic ma swi vona ku se mi vulavula hi mhaka yi kulukumba ngopfu yeyi yona mina ni nga yimela mina ni na problem na problem America yi ta ni protecta mani ngo joina mabuni lama ya 49 ni hambana na tiko leriwa ni renounce citizenship meri mi ta joina yini ni ngo joina mabuni lama ya 49 ni ma join impela President Trump va nteka ni ya va maakatiko wa America mi ndlayini mi hambana na tiko leri no hambana na ro leswi hi tiko phela a ku na progress a ku yiwe helo vanhu lava nga va faka laha ku va hi rhangela va endla yini vulavula ntiyiso Butthet phela kahle lomu langutisa ni ta twisisa ku laha ka parliament loko a ku nga ri na guardian angel leyi ve nge i DA tiko leri a xi wini mina ka ha ri na tiko ka hava tiko laniwa me ni vulavula ni nga tipfinyingi ma xi ze xi ri na nawu munhu kwalo wa vanhu vo ngo nghena va huma sweswi va swi lavisaka swona control yi le kwihi i tiko munhu ya na Tanzania sweswi ku na ti-election a ku huweriwile Tanzania sweswi a ku ngheni munhu loko ku ri na ti-election sweswi ni vulavulaka na n'wina right now na n'wina la a Rwanda a hi le tlangelani kona Zimbabwe lave nge yini hi nge ngheni ene loko hi languta hi tlhelo ra swa timali leswaku kumbexani swi nga lwisana na vugevenga na hinkwaswo leswiwani Afrika-Dzonga ri na ti-resources ta kahle leri ra ku a hi nga fanenge hi pimanyisiwa na switikwana yimani nga swi vurisi swona a hi fanele hi nga pimanyisiwi na matiko lama ma nga ri ku na mali ku fika kwalano a hi fanele hi nga pimanisiwi nawo va ze va hi pimanisa na wona hi ri va mani na vona sweswi loko DA yi hi winela ka mhaka ya tax hayi ka mi yi fili mana loko mi ya filling station ma yi vona ku economy ya flowa tisiyanova rally leta ti ri kona ti ri ta yini a ko va boss berat yo ka yi nga pfuni nchumu lexi a hi tiko mina hayi tendla application ka vatatana Donald Trump yi joina mabuni lama na hambana na hanga yi vona leyi ni vi twini okay Udah kurkumbal eri jate cita di kome bila mela kurkumbal ini itu yang promo ini la ayisukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona vativi va ko sweswi wena 0860002543 nangona ka Afrika vulavula hi ku haxela wona tweak suka la studio 2 hi le Polokwane hi le ntsinda wa Limpopo Afrika-Dzonga hi laha nga kona mingisero yo mugana Lona FM amkeleni loyi nhleka mo xa ntokoto DP Mpuke mani xaya hi Mpfukeni njhani mingiseri ayi mina tole mo ni gereka le ya EFF DP ya DP itatsundzuka ku namuntlha hi fikela ka ku va approach court hi ku hi ti 21 ta May holobye ya swa timali u andlale budget speech ya yena la u vuya a kombeta swa ku kusukela hi ti 4 ta June ku ta va ni increase leyi nga ta va ko ya 16 cents ku ya hi litara ya petrol ni ya 15 cents ku ya litara ya diesel se hi leswi nga kwatiseka ndara EFF ku ya loko va tshike vumbiwa ra Afrika-Dzonga eka section 77 ya money bill leyi andlala ku ti-levy leti ti nga ta money bill ti fanele ti eka komiti ya parlamente ti ya ta nyikiwa ku bumabumeriwa hi ko ti nga ta pasisiwa ku va ti kote ku increase kambe leswi nga endliwa hi minister u lo fika andlale exiviko lexiya swi nga yangi parlamente
hikwalaho namuntlha hi tikuma hi ri laha no ku landzeleriseni ka argument leya ku ya ka EFF ka ha ri mpundzu ku va hi nga vula swa ku khoto yi ta teke xiboho xa njhani. But if hi saw leswi EFF ya argument ya so ka siku ra namuntlha swi vula swa ku ta va ni interdict hi ku vona ka mina. Kasi tiko leri kahle ri ta fika kwihi la ri nga ta fambisiwa kahle ri nga ri na tikhoto mara ende va tiva swin'wana swi vangani hi yini. Ku ni swikweleti swo tala leswi fikaka swi ya tekiwa tanihi Afrika-Dzonga. Se loko va fanele va loko sevhise swikweleti leswiya va vona ku mala ya ha kona ku fanele ku ngeteriwe xibalo kumbe swin'wana namuntlha se i levy ku ta sevhisiwe swikweleti leswiya. Ende ka fuel levy mi tlhela mi swi tiva swa ku ni tisente to karhi letiya ku hala ka road accidental fund na ko i hoyi ku hala ti lo ku vuyeni DT. se ya no hileswaku ni mi twile so DT no nkombo to mina cancer ai ni vula ku hala ikhoto hala okay emulambi manyatolo okay hawulawa ai ulavi sileswi u nga xiswona 0860002543 nokona ka Africa wa vulavula ele ka mugara lona FM cancel ku yingiseriwa but Ike cancel swinene but Ike pa tlhavengeri khalanga hina wena cancel swinene kambe amukela n'wana mingiseri hello nhleka minjhani khalanga buta mina epfukile minjhani n'we epfukile I cancer hayi timhaka ta tiko ni ta nghena ka ta tiko ku loko no landzelerisa letiya hi la ku ta timhakeni ta mahungu ku nga ri khale se ti nga hi khata lexi ni lavaka ku vula xona i ku tiko leriwani ra ka hina va pfumela vakulukumba lava ku ri va lahlekerile ene loko ri karhi ri va lahlekerile hi swona swi endlaka ku ri a ka ha tiveki ku yiwa kwini hi mhaka ya ku swilo leswi endlekaka sweswi va lava tichanele ta ku hi nga koka mali yi karhi yi suka kwini hi kuma njhani leswi ni vulavula ni la around CBD Johannesburg since ku pfalapfariwa switarata sweswiwani va yembulele hinkwako lomu vo Vetse vo Joriseni hinkwako ku le ku cheleteriweni ingaku ku busy too much switarata swi karhi swi pfariwa swi karhi swi endla yini i ti-project leti ti ngo sunguriwa ku se ho lava lexi nga ta endla ku treasury a va humesi mali yi ta mavokweni ya hina se ni seketela nkulukumba lava nga vulavula va ku tiko leri se ko va banana country South Africa hi mhaka ya ku a ku na leswi swi endliwaka swi ri na ti-interest ta ku vana va xikolo va ta ba mavoko ku phati loyiwa hi winele leswi va swibedhlele va ta ba mavoko va swa vuhlayiseki va ta ba mavoko ku hayi sweswi ku na ku cinca ku hava la nga ka direction ya hluvukisa tiko un'wana na un'wanyana u le ka direction ya ku a hi endleni timhaka ta ku hi pfula tichanele to tisa mali ku fana na yoho yaliya ka va kokwani Zuma loko va ku yi fane yi pfuka i van'wani va ka va ku yi ta pfuka yi va na matimba ku hi van'wani va karhi va hi siyile a yi nge stopiwi hi mhaka ku andzeni ka yoho ku na loyi a nga ta nghenisiwa ku u ya fambisa mhaka liya a tikhoto na yini ivi ku va na ti-shares sayitini loko swi ta ka timhaka ta DA hi yoho yi ri yoxe yi nga lwa pfuka hi va na democracy laha un'wana na un'wanyana a nge yes va hi tsundzukile ku hi fanele hi kumeka hi ri ka xiyimo xa kahle i DA leswi swa va EFF va sungula ku kula ku ta ku va swi lwela sweswi a swi na ti-best interest ta ku kumeka ti karhi ti vuya ka hina hi ku hi mhaka yini kwalano a ti na best friend interest ya ku vuya ka hina hi mhaka yini but hi mhaka ya ku the main reason ya ku kumeka na vona va karhi vandla va lava ti-voice lava va tipolitiki va lava ku nghena kun'wana na kun'wanyana laha swi nga ta siya voice ya vona yi karhi yi ri leyi yi twakalaka ku va DA yi endle leswi yi nga swi endla a ku ri politics tin'wana ti-political party ti karhi ti ku kasi GNU ya yini DA ku GNU ya ku hi tirhisana ene hi tirhela vanhu sweswi hina hi vulavulela vanhu sweswiwani loko swi ta lava vo kumeka va karhi va ri lava va taku va ta nghena eku landza ti-steps tetiya ti nga teka hi DA ku na hina hi fanele hi va na tipoyinti a timbilwini ta vanhu ta ku hi le ku lweleni ka leswi mara kambe a va ri koho phela na kwele loko DA yi kha yi lwa le ka timhaka ta VAT a va nga ri kona va economic freedom fighters a va ri koho a va ri koho mara a ku heteleleni a ni ri le initiator leyi nga sungula naswo leyi vitira hi ku yimisiwa ku mijeko i DA sweswi na vona va kumeka va karhi va endla yini va lava ku ta sungula hayi ku na swi sola mara no ringeta ku kombisa ku
swin'wanyana swilo eku va ku karhi ku ri tikhopi ku kota ku va na tipoyinti to ringanela loko hi ta ka mfumo lowa hina vo varhangeri lava loko mo vona sweswi ni mi byela ku hi ti-project leti nga tala laha Johannesburg eswitarata leswi hinkwaswo a ku helangi na yin'we tin'wana tetiya ti na vo 3 years ti na vo 4 years sweswiwani ku na 4 days ku hava mati ku hava ti-electric ka switarata swa vo plane yini ku tshama ku ri ku tshweni ku ndla yini ti-electric so i ndlela leyi va nga ku kokeni ka ti-project ta ku a ku humi mali hi ku ha ti sungula hi mhaka ya ku se mfumo hi wu vonile ku se wu banana himpela ene wu nge he loloxeki so ehenhla ka sweswo loko hi ku hi fike njhani hi fike hikwalaho ka ku ve na freedom la tikweni freedom yaleyi ya wela mavokweni ya swigevenga swi kota ku va na freedom yo nghena parlamente swi ti dyela mali swi kota ku nyika freedom ka vamatiko loko mo vona nampundzu laha loko va ku mintirho South Africa yi na mintirho yo tlula hina vanhu hinkwenu hi ka hi tirha na vana va hina hinkwenu na lava va nga vantsongo why loko mo fika mi yima anhlohlorheni ya flat yin'wana kwala ivi mi languta nampundzu loko yiwa mintirhweni patu leri hinkwaro ri pfalekile hi vanhu lava nga pfuka ku yiwaku mintirhweni ku tele just kwala ka area ya Joburg so hi mhaka ya ku a swi lawuriwi a ku na loyi a swi tivaka ku lava va tirhaka hi va mani va nghene right tikhampani ti le ku tirhiseni ka ti-percentage tetiya ta ku ratio ya ku ma-South Africa na va makwerhu va le handle ti fanele ti fambisa leswi so swilo swi kona laha tikweni ra ka hina ko va ku tikhuruku leti ti nga kona ti nga ku fambeni amahlweni papa lava ha ku huma ku va ku va ta swi yimela mina va landzela na mina ni yima na vona kun'wana na kun'wana lava hi yaka loko va ku va pfaleriwa va ni vitana hi ku i ntiyiso lowu nga helela sweswi ku ya vulavuriwa hi swa vo Luthuli loko swi kumekile ti-interest ta tiko i yini vo lava ku va na ti-project ti sunguriwaka hayi hi na case ya Luthuli yi lava 35 million and a yi nga to vuyisela nchumu a swi nga ta pfuna nchumu na lava nga dlayi yena a va ha ri kona ka ha ri ha ko swa vatukulu va vona so hi leswi tiko ra hina ri nga fika kona mara hambi va nga ha ri kona a ni ngo vatukulu va yena va fanele va tiva ku lexi nga dlaya kokwani i yini a hi swona va ta swi tiva ta mani hi ku ntukulu wa mudlayiwa u sele na ntukulu wa mudlayi ene loko swi endleka a va nga swi beburiwa i mani nga na ntiyiso a nga ta swi tiva kwalano i ti-project leti ngo tela mali ku a yi humi va hi karhi hi va busy ku nkarhi wa hina wa makumu se wu fikile hi Xitsonga va ku ku raka ka ko hetelela ka bakiti loko se mi ri ku dlayeni ka homu se swi pfumela ku yi fili yi raha bakiti se hi leswi swi nga ku endlekeni tiko a ra ha ri ku fambisiweni vo va ku pfuleni ka tichanele ta ku a ku kumeke ku karhi hi koka hala ku swi ta kota ku kumeka hi karhi hi ndleni hi ta huma hi khome swin'wanyana amavokweni tiko rona ri fili rito leri mi nga le ku ri tirhiseni mi le ku tirhiseni rito vo va i va mani la varhangeri varhangeri lava va nga parliament varhangeri va hina lava tikhuruka va nga parliament ni mi tiri papa ni khensi papa hey ya hoy ku le ku tikeni GDP ku nga ku ndlandlamuka kumbe ku ngoka ka ikhonomi swi fambise ku yini nako hi xiyenge lexi nga susumeta xiyimo xoxoloxo ke lava nga ta hi pfuna ku tisa mhaka leyi kantswa i statistician general Risenga Maluleke kambe va ta hi byela ku tandza khoma n'we liya yi huma kwihi endzhaku ka ku hi kume mahungu ya misava hi lawa mahungu ya landzela na tatana Hlulani Fanuel Magayisa mukulukumba wa maafakada kambe maafakada yini kota peni gayisa rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi mi ri njhani Buthphethe na hi pfukile a ku na yo biha leyi nga la South Africa ku ya hi ntiyiso lowu nga helela hina vavasati a hi na inani swi ri se a ha ri na vutomi bya hina se byi le khombyeni hikwalaho ka ku vadlayi va tlhela futhi va tlhela va vuya va ku u gweviwini a tlhela a jika vuya leswi vulaka ku ri ha ha ri na rito ha ha ri na nchumu hambi mi ku va hi seketela lava hi seketelaka ku na nseketelo wa nchumu hi ku maphorisa va tirha ntirho va khoma va tlhela va vuya va tlhela futhi va tlhela va vuya haleni South Africa se ha ha ri na vundhawu i ntiyiso nkulukumba loyi a vulavulaka kwala na ku u nga joyina valungu lava i ntiyiso u nga va joyina u ya mahlweni Nhlekani Khalanga muhaxi tiko ra hina ra Afrika-Dzonga ri borile loko swi ta eka timhaka ta milawu a ya ha landzeleriwi ku fana na khale
NPA liya a yi ri na xindzhuti khalanga sweswi a ka ha ri na xindzhuti hi lero munhu un'wana na un'wana o endla ku rhandza ka yena loko ti biha timhaka yimela kule hambi ku ri vona president Ramaphosa khalanga va swi vona ko va ku a va swi tivi na ku va ta sungula kwihi a tiko ra ka hina ri tsandzekile khalanga a ri hlulekile ku sukela kona ku hala ka vo 1994 a swilo swi onhake ku onhaka khalanga a ka ha ri na ku swi ta lunghiseka hi to tshamela ku hlamala siku na siku ri borile tiko ra hina khalanga inkomo hayi Bootpet hayi mina mi ta ni khomela Bootpet mina lawa ni twa ku nuha kondlo lawani ku na kondlo leri nga fa kahle vanhu lavawani va nga hi rhangela va swi tiva ku humelela yini kahle hi le ku phutisiweni laha Bootpet mi vula ku swi ta njhani loko ku ri ku khoto yi bohi xiboho ku ri minister hi yena a nga ta langusana na timhaka ta ti-extradition teleto swi ta njhani director of prosecution wa le Free State ku va yena a endlaku swilo swo fana na sweswo loko ku ri khoto yi bohile ku ta tirhisiwa leswi a ni loko ku vekiwe nawu afemeni or kwini na munhu u fanele a landzelela nawu se va ta endla yini a hi languteni ku va endla yini hi yena wa hlongoriwa na or ku humelela yini na vanhu lavawani Bootpet va le ku tlangeni hi hina ku le ku dyiweni timali 250 million leyiwani se va le ku hi dyeni na vona vanhu lava va le ku ti nyiketaneni timali na vona na vanhu lavakulukumba na funeral ungayelele eka Afrika wa vulavula mhaka ya swibedhlele yi karhi loko yi fika timhaka ta ku madokodela lama hi nga na wona swibedhlele hi lama tlhaka ma tirha hala ka private so nkarhi wa ku tala loko vanhu va folela yini ma lava ku pfuneka munhu le ku pfuneka patient private sweswi ta swi ka swi hlupha ku nge koti ku tirhana nga ri mbirhi yin'we tsankanga lexi nga le ku hi karhateni se leyi tshwaku nkanga hi leyi ya hina vambuyangwana hi liya vambuyangwana ya lava nga na macheleni lama nga le henhla yi va yi karhi yi famba kahle ku loko a ha ri xibedhlele le thaba va n'wi fonela ku ku na patient tsutsuma a sukela vambuyangwana tsutsuma a pfuna tiawara ti ngeteleka ku fana mifola laha ka vambuyangwana hi ku xiyimo xa xibedhlele ni nga xi fanisana loko u ya restaurant ku na drive through ku na ku nghena ndzeni se lava drive through hi lava mali va tiphurayivhete hi loko ya nghena ndzeni hi badlanyuka hala ku onheke na tifene hi vambuyangwana palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula exipemu xa vumbirhi lexi anongonoko i 12 timinete kahlekahle i 13 timinete ntsena ku bila awara ya n'we nhlekani lowu khenseri swinene ku wa hi lombe ndleve ku ronga yingisela u ri koho eka nhlekani wa ravumbirhi siku leri ra vunharhu ra n'hweti leyi ya khotavuxika lembe ra 2025 se hi khotile vuxika se loko munhu swi le nawini ntseni ku loko munhu o languta xithawulani xo hlamba hi xona na xisibi hambi a nga nghenangi matini i hlambini i nawu wuntshwa hi ndlela yaleyo va Statistics South Africa va humese tinhlayo leti ti kombaka timhaka ta kumbe xiyimo xa ikhonomi ya tiko ra hina eka kotara yo sungula xana ikhonomi yi nga va yi ngokili kumbe yi ndlandlamukile ke lava swi tivaka antswa hi ndlela yaleyo vakon'wani i Statistician General Risenga Maluleke hi vo hi lavaka ku bula na vona hi yo minkarhi na masiku hi ku la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona i mani nga heti nkarhi hi va amukela mun'wana tinhlekani hi mamukereri ka Munghana Lonene FM vakon'wana hi losile vakon'wani no tsaka hi ku ni nghena vukon'wani na ni ngheni hi ku tenga vakon'wani na ku losa vayingiseri hayi phela va vule tani dokodela va ku hayi nghena vukon'wani hi ku tenga hayi a hi swona ha khensa swinene n'wana namuntlha a ku ri sikunkulu tani ka n'wina tanihi Statistics South Africa ku va mi kha mi andlala tinhlayo ngopfungopfu loko ti langutana na timhaka ta kotara yo sungula hi tlhelweni ra timhaka ta ku ndlandlamuka kumbe ku ngoka ka ikhonomi mi kume yini xo sungula muhaxi hi kume leswaku ikhonomi ya hina yi ndlandlamukile kambe yi ndlandlamuke hi goza ritsongo ngopfu hileswaku a hi nge nkarhi wun'wana loko vanhu va kha va ba magoza va kha va ku 1 2 3 sweswo se laha hi nga fika kona na le ka 1 a hi fikangi ko va xigozani xin'we lexi nga lahaya ka goza ro sungula ra 1 kumbe ra 1 lexiya loko mo swi hlayela swigozagozani swa 10 ko va 0.1
percent. Se hileswaku loko a ku ri watch leyi nga ku fambeni muhashi a hi ta ku ani ku na lexiya xa timinete xa komba ku hi fambi ya kwini xa komba loko hi kha hi famba. Se lexa ku tova leya xa ti-second xi ngo famba swintsanana naye xi ku tho xi ku hwi. Se hi swo yi nga fambisa swona yi ndlandlamukile kambe yi ndlandlamukanga hi ndlela ya matimba. Swiyenge leswi swi nga tirha kahle muhashi i swiyenge swa vurimi. Xiyenge xa vurimi hi xona xi nga tirha ku tlula swiyenge hinkwaswo. Xi landzeriwa hi xa swifambo, ku landzela xa mabindzu trade, ku nga ha va mabindzu lamakulukumba matiholosele kumbe lamaya kwalomu hi xavaka kona, ni xiyenge xa timali. Hi swo swi nga tirha ngopfu leswiwani. Kambe swi tsandzekile ku tlakusa ikhonomi ya hina kumbe ku yi ndlandlamuxa yi ya ehenhla swinene hikuva a ku ri na leswi a swi karhi swi ka swi kokela ndzhaku ngopfungopfu xiyenge xa mpfuwapfuwo wa tinhundzu ku nga manufacturing kwalomu ya kumaka kona tinhundzu na xiyenge xa swicelwa. Kube kotara leyi loko mi fananisa na leyi nga hundza Mwanati mi vona xifaniso xa yini ka vula thonsi ririya ri nga va kona tandza 1% ka ku kula ka ikhonomi loko vanhu mi nge ku susumetiwe hi xiyenge xa vurimi kumbexani hi suka kun'wana laha hi suka kona a ku ri njhani? Ka kotara leyi nga hundza leyi mi ta tsundzuka ku n'wexemu hi vuye hi vulavula hi kotara kumbe ku sunguleni ka lembe leri hi vulavule hi kotara leyi ku yile ka tandza 6 kambe hi tlhele hi kuma tinomboro tin'wana leti nga endla leswaku hi pfuvapfuva tinomboro haleni hi kuma leswaku a ku ri tandza 5. Se kotara leyi nga hundza a yi ri ka tandza 5 a yo va hafu ya percent. Se loko ku ri a yi ri hafu ya percent leyi yi be xigozana ku lova thonsi leri mpela na xigozana xi nyawuli la. Ni mi twi mi nga mi kombisa swiyenge hi ku hambanahambana ka swoho ku ya hi laha swi nga hoxa xandla ha koho. Xiyenge xa vurimi ni nga ta xa swicelwa xi tikomba xi kha xi ri ku tikeriweni. Swi nga va ku ri na swivangelo leswi kombaka ku kotara na kotara i ncini lexi endlaka ku xiyenge lexi tikeriwa? Leswaku kotara yin'wana na yin'wana muhashi hi languta hi ndlela ya yona na matikhomelo ma yona. Ka kotara leyi hi vulavulaka hi yona sweswiwani hi ta kuma leswiya swi vitana platinum group metals. Leswaku i swicelwa sweswiya swi fambelanaka na platinum hinkwaswo hi ku angarhela. Swi kumeke swi ri na ntshikelelo hi vulavula hi kotara yo sungula ya lembe leri. Kasi ka kotara yo hetelela ya n'waxemu hi ta kuma ku ntshikelelo a wu ri eka swicelwa swin'wana swa xinsimbi leswi hi swi vitanaka iron ore na manganese. Manganese hi swin'wana swa swicelwa swi humaka kwalomuya ka ndzawulo ya ka xiyenge xa swicelwa kumbe mining. So vula ku hi nge a ri ka xiyimo xa kahle la Mwanati xa ku vulavula ku tanihi a tiko hi le ka hi ti ba xifuva hi timhaka ta swicelwa ka timhaka ta ndlandlamuko wa ikhonomi. Swona swicelwa yi kona minkarhi leyi swi tirhaka kahle mi nga rivali muhashi. Swicelwa swa hina loko swi ceriwa a hinkwaswo swo va swintsongo ngopfu leswi swi tirhaka laha tikweni ra hina. Swicelwa swinyingi loko swi heta ku ceriwa swi ya ka matiko ya le handle leswi hi swi vitanaka ti-export. Swi rhariwa hi swikepe swi famba swi ya tirha swo karhi. Ni nga nyika xikombiso. Timovha leti ti akiwaka laha misaveni hinkwayo ti kona leti ti akiwaka haleni kambe haleno mi nga rivali a hi na timovha leti ti nga ta tiko ra Afrika-Dzonga. Timovha hinkwato leti nga ku fambeni ti ta 12 wa mamiliyoni tiko hinkwaro ra hina. Ti makiwa hi matiko ya le handle hambiloko tin'wana tinsimbi ta kona ti helerile swi ta khungakhungiwa haleno. Swi vitaniwa assembly leyi humelaka haleno. Se swin'wana swicelwa swa hina
swo fana na nsuku swi tirhisiwa ka leswiya swi pfunaka tibreki ta timovha ku na leswiya va xi vitanaka ABS pump laya ka timovha se swa famba swi ya kwele ku akiwaka swilo leswi kasi swo fana na platinum ya leyi nga yona yi durhaka ngopfu yi tirhisiwa ka leswi va swi vitanaka ti-catalytic converters leswaku timovha leti fambaka la misaveni hinkwayo ku ti nga humesi moya lowu nga tikerisaka vanhu ku hefemula ni ku onha xibakabaka ku tirhisiwa platinum ku kota ku hundzuluxa moya lowuya wu va wu amukeleka ku loko wu kha wu huma hi ta kota ku hefemula na swiharhi swin'wana na swimila swin'wana swi kota ku hefemula. Loko ri ka languta tafula leri mi nga ri humesa Mwanati ku na kun'wana mi komba ku timhaka ta xikombiso mi ku electricity, gas and water. Loko ku ri na ku ngoka laya swi va swi vula yini ka swiyenge swo fana na sweswiya? Hileswaku swin'wana ho swi katsa muhaxi ta languta a hi rhangeni hi languta la xiyenge xa swo famba xi katsiwa na timhaka ta storage na communication, transport, storage and communication. Hileswaku mi ta tsundzuka khale ka khaleni swin'wana na swin'wana a swi posiwa hi tiposo na mapapila ma famba hi tiposo se mabulele ya vanhu a ma famba hi tiposo a ku nga si va na kona leswi swa ti-SMS leswi na sweswi swa ti-WhatsApp leswi se leswiya hi swi vona halaya hi ngo ka switirhisiwa swa economy, expenditure on economy. Se na kwalawani ka electricity na gas na mati swi vitaniwa ti-utilities i switirhisiwa leswi tirhisiwaka emakaya ni le tifemeni swi katsiwa ndhawu yin'we ku nga gezi na gasi liya ya va yi tirhisa ku sweka na ku orha ti-gas heater ti nga kona kasi hala tlhelo na mati se lexi nga endla swi vanga ntshikelelo ka xiyenge lexi muhaxi i timhaka ta ku ve na ku tlhelela endzhaku ka gezi leri ri nga tumbuluxiwa, production of electricity, kasi na mphakelo wa mati vaakatiko na lomu tifemeni a va kotangi ku tirhisa mati hi ntolovelo leswaku loko hi languta hi kotara hambi ku ri ku va tirhisile mati kambe swi ye hansi nyana hi tiphesente timbirhi leswi vulaka swona i ku loko n'hweti leyi nga hundza ku tirhisiwi mati ya 10 ra magidi ya tilitara kumbe ya timiliyoni ya tilitara sweswi ko va nhungu wa magidi wa tilitara kumbe nhungu wa mamiliyoni ya tilitara hi ye hansi hi tiphesente se swi komba ku hi ye hansi nyana hi matirhelo ma hina. Se kuna leswi ya mingeri i growth in expenditure swi va swi nghena njhani ka GDP hi ku pfani vona mikama yin'wana tiphesente ta kona ti fana? Ti tala ku fana loko ti hambana ngopfu swi sungula ku chavisa kambe leswi endlaka ku ti tala ku fana hi leswi muhaxi na loko ti nga fani ngopfu swo sungula loko hi ku ikhonomi ya hina yi ndlandlamukile hi 1.1 wa tiphesente hi swi languta from production side ku nga hala tinhundzu ni vukorhokeri swi tumbuluxiwaka kona lomu swi makiwaka kona na lomu swi humaka kona se leswi swi vula ku nhundzu yin'wana na yin'wana leyi a hi languteni sweswi hi kha hi vulavula hi swona swa swicelwa nhundzu yin'wana na yin'wana leyi humesiwaka ku fana na swicelwa loko yi humesiwa yi tirhisiwa laha kaya loko yi nga tirhisiwi yi nga xaviwangi hi munhu laha kaya kumbe ematikweni ma le handle ya vekiwa swi vitaniwa inventory i nikisanani i xuma lexi nga hava xi nga ri xa mali lexi tifeme ti nga na xona ivi kusuka kwalano loko yi tshika yi laviwa ematikweni ya le handle hi swi vitana ti-export se ya famba yi xaviwile ematikweni ya le handle leswi hina hi tsandzekaka ku swi tumbuluxa haleni kumbe ku swi maka ha swi kombela matikweni ya le handle hi swi vitana ti-import loko mo languta timovha to tala ti tirhisaka na tifoni to tala ta ti-Huawei na ti-Samsung na leswa ti-iPhone a swi akiwi haleni ho swi importa leswiya swi ta haleni se
ku famba ka tinhundzu leti na ku nghena ka tinhundzu leti na ku va swi tirhisiwa lomu makaya swi vitaniwa expenditure. Se nhundzu leyi mi kumaka ku yi tumbuluxiwile yi tirha la kaya yi languta ka matirhelo ya yona ya lomu mindyangwini lomuwani swi vitana household expenditure, na le ka mfumo na lomu ku akiwaka swo fana na mapatu na mabiloho. Loko ku ceriwe semende lomuya ka ndzawulo ya swicelwa, semende liya loko ku kha ku akiwa swikontiri ya tirha. Se hiswo swi endlaka ku ha yi vona ku yi nghena ka leswi swi vitanaka gross fixed capital formations kumbe investment kumbe vuvekisi eka timhaka ta tiyindlu, ku akiwa ka tiyindlu, mabiloho na yini na yini. Se hi swona leswi hi ngo expenditure on GDP, hi loko tinhundzu ti tumbuluxiwile se ti ya tirhisiwa laha tikweni, leti nga tirhisiwaka ti huma ti famba ti xaviwile, leti ti pfumalaka ti nghena haleni tikweni. Ni kombela ku hundzanyana kantsongo hi le vhengeleni Mwanati, ni lava loko hi kha hi hetisela loko hi vuya hi langutaka ka xiviko lexi mi ve mi ya kuma yini ka timhaka ta mindyangu, ku va ani mindyangu yi na leswi yi swi tirhisaka kumbe leswi va swi tirhisaka tanihi ti-households, kambe mi hlamuserile ku household yini kumbe xa hi ta sungula kwalano loko hi vuya ivi hi langutaka hi swilo leswi ve nge hayi a hi yimeni nyana hi leswi hi mhaka ya ku kumbexana ikhonomi ya hina yi hi pfumeleli ku hi huwela hala, hi swilo leswi swi tikomba ku swa haya mahlweni. Hi ku ni tele ku ni kha ni xopaxopa ni kuma ku ongeti hala Mporosini a swi yimi swi na ku kulanyana, kambe mi ta ni byela loko hi vuya Mwanati, ni khomele ntanga. Inkomu. GIS Linked National Address Database ya hina leyintshwa yi hi pfuna ku tihlanganisa na wena ku antswa ku tlula enkarhini lowu hundzeke. Hi kota ku veka tihlo eka makaya lama nga na layisense na lama nga hava etikweni hinkwaro. Hi nga tiyisisa leswaku hi tihlanganisa na n'wina hi nkarhi. Switsundzuxo swa hina swo hakela i xitirhisiwa xa nkoka lexi ku pfunaka ku tshama u karhi u landzelela milawu na ku papalata ndziyo, kutani u kota ku teka magoza lama faneleke. Vuhlanganisi bya nkoka bya xielekitroniki byi hi pfuna ku hlengeleta tihakelo hi ku olova leswaku hi ta antswa xileriso xa SABC hi ku landza section 27 ya nawu wa vuhaxi. TV licenses, hakela ya wena, endla ku hambana. Emakumemberi nkombo ku bela wara yan'we mingisiro Munghana Lonene FM ku lo sala timinete nharhu ya ku mahloko makata mahungu ivi kusuka kwalano hi bula na n'we vaxisati hi la ku twa ku mwiri yini matitwele ya n'we hi wahi loko swi ta ka timhaka ta vuhlayiseki bya n'we eAfrika-Dzonga ehenhleni ka ntungu lowu vonaka ku kha ya mahlweni wa timhaka ta madzolonga ku ya hi rimbewu. Kasi ke le ku hetiseni na Mwanati la Statistician General Risenga Maluleke hi bula ku na vona va hi nyika tinhlayihlayi ta ku ngoka kumbe ku kula ka ikhonomi. Va nge ri ikhonomi na ka kotara leyiwani yo sungula ya lembe yi tlakukile hi tandza 1% mbatwile kha va ka hlamusela swivangelo swa koho hi ndlela yaleyo. Mwanati hi timinete letimbirhi a hi hetiseleni mi pfuna ku twisisa timhaka ta leswi mi swi thyeke household consumption, kumbexani mi nga sungula kwalani ka ku household mi khambula yini ivi hi languta ku hi swihi leswi swi komba ku ngeti vaaki va langute swona va ku hayi leswi swantswa hi ya mahlweni, leswi swantswa hi nga hayi mahlweni hikokwalaho ka timhaka ta xiyimo xa ikhonomi. Muhaxi ku na ku hambana eka ndyangu, family na household. Ndyangu lowu hi ngo i family hi lowu hi va ku hi ri va ngati yin'we kumbe hi ri ndyangu hi ku tekana. Se nsati na nuna va ngati yin'we kambe va tekanile, va va ndyangu vana va vona va ri va ngati yin'we na vona na maxaka ya vona va lava tshamaka na vona. Kasi household ku ngo ho va vanghana vambirhi lava va tshamaka swin'we. Ni ta nyika xikombiso xa kahle. Lexi endlaku hi languta hi household i ku vanhu mi ta vona va tatana vo tala va le madorobeni va tirhela kule, se a va tshami kusuhi na mindyangu ya vona. Se loko va nga tshami kusuhi na mindyangu ya vona swa endleka mi kuma ku mina na n'wina hi tshama hostel, hambi kumbe hi rente ti-room lomuya hi sweka swin'we. Loko hi sweka swin'we hi vitaniwa household. Se a swi bohi ku hi va hi ri va ngati yin'we. Kasi na vana lava nga kwalomu swikolweni na vona va fika va tshama na van'wani va sweka swin'we va dya swin'we, va nga humi ka ndyangwini i household lavaya hi ku switirhisiwa va swi tirhisa swin'we. Se a hi vuyeni la loko hi ku household expenditure hi la ku languta ku loko se tinhundzu ni vukorhokeri swi tumbuluxiwile
i ncini leswi vaakatiko va swi tirhisaka ngopfu. Se hi ta kuma ku xo sungula vaakatiko va tirhise ngopfu timhaka ta mafambelo ku nga transport, kumbe va nga ha va kha va famba hi timovha ta vona kumbe hi tithekisi. Kasi na lomu ti-restaurant na lomu tihodela kwalomu ya ku dyiwaka kona swakudya leswiya swakudya hi tiforoko na mukwana na kwalomu ya ka va Nando's va pfa va ya dya ku halaya, na va lava va pfa ku va vhakachela maxaka va tshama tihodela kumbe va ya eka timhaka ta vupfhumba va famba va vona tiko ra hina. Hi swona ku nga va na switirhisiwa ngopfu kumbe va nga fikelela ngopfu ku tirhisa xuma xa vona, ku katsa ni le ka timhaka ta rihanyo ku nga health na swakudya na swakunwa leswi nga ri ku na switsotsi. Kasi naswona leswiya swa switsotsi na swidzahadzahani sweswiya swa mafole lama pfumeleriwaka enawini swi xaviwile, na tifenichara ti xaviwile, ni dyondzo na yona yi ve kona. Kambe laha va nga tirhangiku ngopfu i timhaka letiya hi swi vitanaka recreation and culture, ku nga timhaka ta ndhavuko kumbe ku endla timhaka ta mitlangu, ku nga ha va ta ku yimbelela na ti-festival na yini, na timhaka ta vuhlanganisi ku nga communication. A va swi tirhisa hi swo swi nga tlhelela ndzhaku sweswo. Se ku va na ku tirha leswin'wana leswi ngopfungopfu ka timhaka ta swo famba, ku nga ha va tithekisi kumbe mabazi kumbe switimela kumbe va famba hi timovha ta vona va chela tipetrolo na tihodela, hi swo swi nga rhanga ngopfu mahlweni na ti-restaurant. N'wanati ni mi twini, ni khensile swinene nkarhi wa n'wina ku tiya ku engeta. Ku khensa mina vakon'wana ni tlhela ni khensa na vayingiseri. A khensa. I sweswo mingisero Munghana Lonene FM, N'wanati i statistician general lava hi bula na vona hi twini ku mahungu ya misava ya rambirhi ta emisekweni hi ndlela leyi. Enhlekani mingisero Munghana Lonene FM 13 timinete ntsena ku pela hora ya 13 khensile Hlolani Fanele Magayisa na tinhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya mbirhi. Nti ri ndhawu ku bula na vaxisati laha na ku ta twa n'we hi timhaka ta vuhlayiseki bya mi vona mi hlayisekile ke Afrika-Dzonga loko mi kha mi languta xiyimo ku ya hi laha xi nga tshama kona. Kambe loko na ha lava ku vulavula hi nhlokomhaka yale ni tshoviwa ni hetiwa mongo hi leswi swa ku hlayiwa ku hi tatana Hlolani Fanele Magayisa swa ku dlayiwe lawyer kumbe mutivi wa nawu. Hi leswaku Afrika-Dzonga nga ri ku dlayiwa ka munhu a ka ha ri nchumu ni ika ngani mi twa mahungu ku nga vuriwi ku dlayiwe hika yena no kombe ku vutisa veka na swi twisa ku a ni kombele nkarhi lowu ku vulavula na maxisati ntsena, kambe ni le ku mi vutiseni ku dlayiwa ka vanhu a ka ha ri nchumu na. Timhaka leti ta ku munhu hundze emisaveni hi rifu ra ntumbuluko onge ta swa ha tirhi Afrika-Dzonga. Loko ku ri ku swa tirha kwihi yaku xitsanana ku dlayiwe munhu hala xitsanana ku dlayiwe munhu rini a khale hi twa ku vanhu va fike va ngheneriwa hi le Mpumalanga va kumeka va titshamerile ku ka ku keriwa ku ka vanhu va le ku kereni ka misisi, ivi vanhu va nghena va phanga va hetela va duvula na phorisa kwala. Ni vula ku faka vanhu a ka ha ri nchumu na hi swo mi vulaka swoho a tikweni leri. Kahle a hi mi twenini 0860002543 kambe a na hala ku vutisa vaxisati ku hi ku vona ka n'wina vaxisati mi vona ongeti loko hi languta xiyimo xa kumbe matshamelo ya swilo Afrika-Dzonga nawu mi vona mi hlayisekile ke loko mi kha mi languta tinhlayo laha ti tlakukaka ha koho loko ka ku langutiwaka ntungu lowu hetela ku va koho ka ku va vaxisati va kumeka va dlawile hi ndlela yeleyo ke 0860002543 ni bula na vaxisati ntsena. U kayelele eka Afrika wa vulavula. phela ri tirhela rikulu ngopfu loko mi ze milawu n'we mi tiko leri i Banana Republic ma swi vona ku se mi vulavula hi mhaka yikulu kumba ngopfu yeyi. Yona mina ni nga yimela mina na problem na problem America yi ta ni protecta mani ngo joina mabuni lama ya 49 na hambana na tiko leriwa ni renounce citizenship. Veri vita joina yini? Ni ngo joina mabuni lama ya 49 ni ma join impela President Trump va nteka ni ya va maakatiko wa America. Mi dlayile mi hambana na tiko leri. Na hambana na ro leswi a hi tiko phela a ku na progress a ku yiwe helo
vanhu lava nga va faka laha ku va hi rhangela va endla yini vulavula ntiyiso Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Ka Munghana Lonene FM makoma ndlela leswaku munhu zako a ku yuhelo a ku ri na nongonoko kun'wana va ku going nowhere slowly mawutsutuka leswaku hikwalaya a ku na laha ya kona tola na ikhonomi yi tlakukanyana tanda khoma n'we i twini sweswo a hi amukeleni mingisero wo sungula hi loyi Nhlekani na vaxinuna a hi tate ni kombela ku va xikala rito a hi sesi good pet swilo leswi humelelaka la South Africa ngopfungopfu ka vanhu va xisati swa vava swi vavisa ngopfu hi dlayiwa ku fana na tihuku na huku yi antswa hi ku loko yi fani ya rara yi vona ku yi le ku feni ene wo yi dlayi homu ma swi twisisa kambe a mi voni ku kumbexani ku nga ku ri na swivangelo tate swi kona swivangelo hi varhangeli lava nga hi rhangela le mahlweni na me joyina papa lava ku huma ku lava mvulavula na vona sweswi la South Africa a ka ha ri na nawu a ha hlayisekangi vanhu lava nga parliament lava hi yimelaka hi vo va nghenisa ku swigevenga leswi hi dlayaka la tikweni hikokwalaho ka yini ka ha ri hava na mali la South Africa yi ya ku hi mali ya South Africa ku na siku rin'wana un'wana a parliament ni nga twa a vulavula a ku na mali leyi transferiwaka every day yi ya Zimbabwe yi ya ndla yini ku na munhu loyi a nga tshama a vula ku Zimbabwe yi ta fana na va ri yini tiko ro duma leri va ri yi ta fana na yini na ri ta fana na Dubai ahe sweswiya swa ku tiko leri ri ta fana na Dubai mali leyi transferiwaka ya Zimbabwe ya endla Zimbabwe yi va Dubai ene munhu loyi a nga vula swona yi a endla ku swona lero la tikweni la a ha ri safe ngopfu hina vavasati a ha ri safe na kambe lexi endlaku n'we va xisati mi twa nga ra ma ha hlayisekanga ku nga va ku ri yini Dotpad i swilo leswi humelelaka emindyangwini swin'wana swa kona hi sweswi swa timali ti mi kha mi ti vulaka va lava nga tekeriwa timali ta vona kolomo ma swi twisisa ku na case yin'wana ni nga yi pfula ni mi byerile ni mi hlamuserile yi tshamiwe hi yona na namuntlha na sweswi why hi leswo vona va lava va nga kwele henhla va swi tiva ku swi te njhani ku vanhu va lahlekela hi timali la tikweni leswi ni nga vulaka swona mina ni khensini vavasati va dlayiwa ku fana na tihuku ni metwelise na cancer swinene 0860002543 emakumenharhu nhungu timinete ntsena ku bela hora ya 13 xana tanihi vaxisati mi vona mi hlayisekile ke Afrika-Dzonga na ku loko mi nga hlayisekangi hikokwalaho ka yini mi vona onge ta mi hlayisekangi na ko a ku va na swin'wana leswi nga le ku susumeteni xiyimo xa muxaka wolowo ke hi loyi n'wana mingiseri Nhlekani ayo butlete mpfukeni sesi wa mina hi pfukeli n'wina minjhani mpfukeni vulavula na Mantombi a hi tata butlete ntiyiso wu kahle a hi hlayisekangi whether i kota ku tsala vito ra wena kumbe a wu koti ku ri tsala a hi hlayisekangi whether le ka renke ya le henhla as long as i ri munhu wa xisati ku beburiweni ka wena rimbewu ra wehe munhu wa xisati a hi hlayisekangi hikwalaho ka yini ni vula leswi loko hi kurise hi vavanuna va ku kala rirhandzu siku rin'wana hi vulavule hi yin'wanyana ku ri vavanuna va la South Africa va ri hava na rirhandzu then va ku va na rirhandzu le le handle so handle ko tlhe ku ta na vo vavanuna va le handle va ri vayeni va va koperini a ni ku kufumela kumbe ku hlayiseka kumbe ku kateka swi suka swi ri endyangwini se hina hi vasati va South Africa ndyangu wa hina hi koho kwala tikweni a hi hlayisekangi kusuka ka lava ku nga vanhu va xinuna va ri kwavo ra hina ku ya fika eka va ri kwavo ra vavanuna va lava va nghenaka hi hinkwako matlhelo hinkwayo ku hlaseriwa hina vaxisati whether hi swa timali whether hi swa madzolonga emindyangwini whether hi swa le mintirhweni ku na loko u fanele u kuma post u fanekele u rhanga u ya tlela ambedweni ku endliwa swa ku khiwa miroho a hi ku hlayiseka whether u le ka relationship hi hina vavasati hi dlayiwaku ku vava yes na voko van'wani vavasati lava va tlhavaka ti-boyfriend kumbe vavanuna mara loko mi languta statistics a xi talangi leswiya xa ku ri n'wansati i dlaye hi ku tlimba kumbe hi ku endla swin'wanyana ende na hina vini hi ri vanhu va xisati hi tlhe hi va hi nga hlayiseki mavokweni ya hina hi ri va xisati laha na lawa n'wansati ku nga n'wansati kuloni
and loko se swi ya fika swi nghena na le ka swa ti-relationship a hi nge kumbe hi hlekanan'we i xikombiso xo ka xi nga hanyi. And then loko ku ri ku mhani va le kaya va swi tiva ni ta kombisa hi leya Tshegofatso Pule. Papa luya a pretenda ku ri a nga n'wi dlayangi Cecilia kasi u twanane na nuna va ri na nsati wa yena ku va dlaya Cecilia a tikini luya ku dlayiwa Soweto a kumeka a henyiwile. So that a ta kota ku endla yini a tlhelela aka nsati wa yena. Mara n'wansati a nga ta na miehleketo ya ku endliwa yini ku dlayiwa n'wansati a hi hlayisekangi at all. Mati xikombiso lexi mi nga xi nyika hambi xa mampela swi na mhaka kambe a ni lava ku vula ku hi ku vona ka n'wina ka tate a ku na lexi xi susumetaku lexi kumbexani hi nga ri ku xi tekele enhlokweni xi hi fikisaka ka xiyimo lexi kumbexani lexi a xi lavaku a hi fanele hi xi languta hi xi tekela enhlokweni leswaku hi ta kota ku tikuma hi papalata xiyimo lexi. I vile laniwa n'webuthet ni nga vula ku i noyi wo tiloya hi lewihi hi he vavasati loko hi ri ka swa marhandzu vukati kumbe vuxaka byo karhi and then hi kuma hi vana a hi nge hi ndzeni ka vukati ni fositela ku ri na xifaniso xo ka xi nga hanyi kheme mhani buthet va njhavele movha ku na yini na yini na yini na hi hinkwaswo ivi ni le ku ni xaniseni na vana va kula va vona sweswo leswiya va xisati kumbe va xinuna va kula va ri na nkwata a ni humi mheka vuxaka lebyi ku na botere kusuka ka hina botere yi nga ri kona ni tiva ka va butiphet so ni tshama kwalaya se ku tswariwe timonster i swivandzani hi rito ro hlantsweka ra Xitsonga i swivandzani vana lavawa hi ku na loko mo kuma ku ri vuxaka bya Ben 10 na mhani lonkulu xihlanyana lexiya xa swi kota ku tlhela xi destroya mhani loyi loko ri ku hi le ka relationship a ni tivi ku mani twana David ndlela swivandzani leswi swi nga ku mbebo lowu na hina hi lo ndlalela se hi tlela ka woho i vuyoweri yowe mara hi lo swi endla swilo leswi. Okay loko hi vuya ka vanhu va xinuna i yini ntlhontlho wa kona ntlhontlho wa kona wa loya wa ku ringana loko se a fanekele a ku nyike n'wana van'wanyana va nga landzeleliki ku ri okay fine rangi ni kumela n'wana hi kona ni nga ta ku lovola loko i hete ku kuma n'wana ri wa xisati ku ri wa mfana parangu wa baleka luwa wa xinuna vana lava a va na ti-father figure a ku na mutswari wa xinuna vana va xinuna va swi kota ku delela mhani wa kona kumbe na ye a va a ri soft hi ku hambi ku ri va malume a va hoxi xandla ku groomeni kumbe ku kondleteleni ka makulelo lamanene ku dyondzisa vana lava va xinuna ku ri mahanyelo hi wahi lama ya lavekaka ku i kula yi ri kahle wendzayi so a swi kona swilo swa ku fanisana na swesweleswo so vana lava na voho loko ku ri va xinuna va kula va kwatini ku ri mhani loyi na ya nga ni kombi ba mina ye mhani loyi i le ku protecteni ka vuhava bya ye a hi nge xikombiso i kume vavanuna va lava ku ri ni rhangi ni kumela n'wana ni ta ku teka wa ku sungula na hi ya baleka na wa vumbirhi i xitshembisi xin'we ni ri tiva ku ri ririmi ra rirhandzu hayi ku nandzika ri tsokombela ku hundza ni swi tivi na yini na me ni twa ri ni nandzikela so okay wa vumbirhi wa vunharhu vana lava hinkwavo i va papa va hambani mhani loyi a ri ku disiziweni a ri ku nyikiweni ka lekere ra rirhandzu leri ri nga ri ki kona ro tsokombela like a ku na loyi a nga ri kombaku na me a ni nge ri komi ivi vana lava va ri vanharhu swivongo swa ku hambana and then a nga na say na hina va makhelwani kumbe vanghani ha va byela na vana lava loko va kula loko ku ri ku ye mhani loyi wa swi vona ku i endlisiwe swihoxo na ya pfumela ku endla swihoxo vana lava i la ku va kurisa kumbe hi xivongo xa ka vo one ku ta tlhe ku sungula mene ku heyi papa we mani heyi vana lava va kula va ri na confusion na ku kwata nemetweni sis nemetweni nemetweni hileswaku xi tikomba yi kha yi kula yi suka kule ngopfu mhaka leyi nemetweni sis wa mina a cancer swinene 0860002543 un'wana hi loyi mingisi ri nhlekani hayi botet minjhani sis wa mina ni pfukeni n'wina minjhani hi pfukile a cancer xivutiso xa n'wina xi ri vavasati hi titwa hi hlayisekile la South Africa na ya se ni ta ku a hi hlayisekangi at all hi ku leswi vavaku ngopfu hi twisa ku vava hi vanhu lava hi va rhandzaka and lexi nga kona a va chavi na jele a ni swi tivi ku van'wani va ri jele ya vava botpet van'wani va ri jele ta ku banditela se a swi ha twisiseki ku humelela hi kahle jele van'wani va humesa tivhidiyo va kombisa va ri ku jeleni kahle jele va kombisa
va ri ku enjoyeni njele maybe that's why hi swona nhlohlotelo wa ku va na lavo va endla ku rhandza hi hina kumbexani na n'we i nkarhi wa ku mi phaphama hi ku onge ti mi rhandza lava nga mi rhandzeku hi ku hi ntumbuluko wa koho loko munhu a ku rhandza nge ku twisi ku vava kumbe na hemba problem a ni ngo mbilu a yi vonakali ku munhu loyi wa ni rhandza but swi tikomba mi nga ri hi vo most lava hi va rhandzaku hi hleketa ku na vo va hi rhandza but va tlhela va hi jikela so a ni ngo hi nge swi koti ku vona ku mbilu ya munhu loyi njhani wa ni rhandza kumbe a nga ni rhandzi kumbe me ni ri one ni n'wi rhandzaku ma swi twisisa se but lexi nga kona i ku na mfumo lowa hina wa hi feyila ni ta vula so hi mhaka ku vanhu lavo tala lava va endlaku milandzu la a va endli milandzu yin'we loko mo cheka loko munhu o va a ri na nandzu va ta kuma ku i nyikiwaka nandzu wun'wana i hume handle hi bail maphorisa va endla ntirho wa vona va khoma swigevenga but loko va fika le va humesa hi ti-bail swi tikomba nga ri lava nga le henhla hi vo va nga ku hi feyileni a ni tivi ku loko vo tiyisa voko ka ku maybe ku nga ha vi na ti-bail kumbe jele yi vava botpet maybe munhu a ta swi tisa ku loko ni ya jele ni ya ku hluphekeli kambe ku vava ka jele hi xifaniso xa n'wina hi loko ku endleka yini maybe yaleya khale va ri khale va ra va endla swiporo a va humesiwa va endla swiporo va humesiwa va tirhisiwa mitirho yo tika hi mabuni khale a ni swi tivi mara ho va ku a swi ri tani va ra ku vava swakudya a va nyikiwa njhe hi nqanqani sweswo va kuma swin'wana na swin'wana sweswo va kuma na ti-laptop ka ri khale va kuma na ti-education va kuma na ti-certificate ma swi twisisa se munhu wa ku byela ku ni ta ku baditela straight 99 a voni swi ri nchumu aswa so hi yona nkinga mfumo wa hina wu fanele wu tiyisa voko ka sayiti ra hina va yi cheka mhaka leyi ku a hi endleni ku tikisa maybe swi ta hunguta kambe a ku ngo to va xin'wana xihlawuhlawu loko se mi tikisa hi le ka vaxisati ntsena swi vula ku se ku vavanuna yi le nghozini swi ta tlharihisa vavanuna lavo ka va ku hayi ni ta ku banditela or hayi jela yi namba yaka ni ta huma a yi bail maybe swi ta cinca swin'wanyana a ni ngo van'wani na sweswi ni nge le ku vulavuleni na n'wina van'wani ve ri nawu wa Afrika-Dzonga wu yimelela vavasati van'wani a va chavi na ku lumbeta vanhu vo fana na va tatana Jabu Baloyi va ku wena loko hi ku twale ka munghana lonene le i ve ki yimelela vavasati ma swi vona hayi a wu le ku yimeleleni everyday ti-case n'wansati hi hanyi ku chava hi handli ku chava botpet swa vava leswi humelelaka tiko ra yena swa vava a hi hetiseni sesi wa mina loko ni khani lava van'wana va xisati ni twa mi humelerisa ku na vavanuna va nge le ku huweleni fonini mi kuma un'we mi ni nghenisela wona hi ta twa ku mphuva ka yena n'wanuna loyi a nghena kambe leswi a ni lava ku twa swona sesi i ku mi vona ongeti a hi fanele hi ndla yini sweswiwani namuntlha mina na n'wina hi ri laha ku kumbexani hi nga ha twi ku n'wansati i dlayiwile n'wansati i ndle yini n'wansati i pfinyiwile hi nga ha swi twi swilo leswi a hi fanele hi ndla yini okay a hi fanele hi ndla so mfumo wa hina wu fanele wu ku okay from sweswiwa se ku na xigwevo xa ntambu ke vanhu lava dlayaka munhu la nga ta kuma a dlaye n'wansati or munhu la nga ta kuma a rheyipe n'wana munhu la nga ta kuma a ri dlaye n'wana i xigwevo xa ntambu kumbe xana swi ta antswa hi va hunguta swigevenga leswi hunguteka hikuva swi pfuni nchumu i vusathane a ni ta ku vunguluve bye le kwihi lebyi va hi hanyisaka byona a swi vona na mi twisisa mina enkomo sesi 0860002543 na wona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomanda i 11 timinete a se ba ora ya mbiri mahungu misava na tatana Hlulani Fanele Magayisa ni khani bona tatana Ace Magashule va kha va angula a ndaku ka loko mancholota va nga ha voniwangi nandzu twanana. That was clear apartheid tactics of intimidation, of scaring people. And God is great because Morwadi never gave up. God is great because a lot is going to come out in this case. This case was political. Even the top six of the ANC then said this case is political, and I will prove that in a court of law. So let's wait and see. Speaking about politics, looking at the state of
the by-elections that recently took place within this particular district of Fezile Dabi. You were contesting a ward in Kopis, didn't win that particular ward. There were calls by Julius Malema that you should close shop of ACT and join the Economic Freedom Fighters, the MK party. After 2 o'clock, in about 10 minutes from now, they may have a position vacant for a Secretary General. Would you be looking at those options? Look here, my brother. A time for black African parties to unite is now. There's no closing shop here. I've not yet campaigned in these by-elections. Wait and see in terms of the coming local government elections. See us on the ground in the Free State. See us in the country in Gauteng. tatana Ismakachule vengile kulavuleni na Samkelo Maseko wa nhlangano wa Vaaki va Afrika-Dzonga vale kulavuleni timhaka ta ku kumbexani ku nga hetelela ku va na va ta komba ku nandzu luwa a wu ri wa tipolitiki ku sukusela masunguleni hi ndlela yaleyo va hehla leswaku na top 6 a yi swi tiva sweswo ku nandzu lowu i wa tipolitiki swi nga leswi va nge sweswiwani va ta swi komba a khoto se loko a va vutisa timhaka ta ku a mi hleketi ku kumbexani mi nga hlangana na vanhu na bandla ro fana MK a hehla ku kumbexani awara yambirhi hi nga twa ku a ya ha ri na matsalani general MK ange tatana Makgashule va nge nkarhi wa ku vantima mabandla ya vantima ma hlangana hi walowu leswaku Afrika-Dzonga ku lera ra nkwangulatilo a ni tshembi ku vanhu lava vona va ri kwihi nkarhi luwa loko tatana Mandela va ku tiko leri ra nkwangulatilo loko se va halata ku hina vantima hi yima hala hina va hayi mativa mani a retse swi le ka n'wina mingiseri wa mina ta twa n'we ku mi ri yini kambe a amukeleni n'wana mingiseri hi twa ku yena angula a ku yini ntirho hi le ku laveni va mhani a hi tweneni lava i nhlekani mani ai a ku na munhu la a ku na munhu 0860002543 na vona ku ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lone ma swi twa ku hikokwalaho ka yini riqingho leriya ri tseme hi ndlela leya hi mhaka ku ku na boti wun'wana wa mbara a fonele ka Munghana Lonene a lava ku nghena moyeni a ri wa xinuna se loko a twa ni ku ma amukerile mhani a va mphuva a doropa hi ku muhumelerisa va n'wi tisile haleni va ku mina ni karhele hi ku impela va karhala i wanuna wa njhani wa ku haka ha vula hi ri lava xisati wi wa funa i wanuna wa njhani ivi va ku vavanuna ivi va ku vavasati va mi tekela nhlokweni i ri n'wanuna wo ndla sweswo swi yini a hi amukeleni tati wa xisati hi loyi hlekani mani Hlekani kapa. minjhani Pfukini njhani? hi pfukile A ni swi koti ka tisikhanka no se twa ni kha mi vulavula ka lo ka radio. swi na mhaka vulavula sweswi mi nga ta vulavurisa swo hi ta mi twa sesi wa mina Mali mphete ka. yika era ni chikoti ka no changana hi na hi haxisa sweswi hi haxa na munhu a nga hi ri tivi ririmi a nghena kwani ya ku eka Munghana Lonene hi leswiya Themba a nga kandziyisa na yingwani va nge hala kun'wana ko pfa hambi hi swona leswi hi ku dyisa swilovolovo hala kun'wana i swikampfu ntsena. Munghana Lonene FM makomba ndlela. a hi amukeleni lava i nhlekani mani Hlekani njhani botata? hi pfukile hi ngo vona Pfukini. a khensa Ku ya xivutiso xa n'wina i va ka mhani a hi hlayisekangi ene sweswiwani mhaka mi twa ku vava ngopfu ka nkarhi lowuwani loko ni twe mhaka yin'wana ya ku ni tsema nhlana ya ku munhu i suke hi lomu a taku hi kona a tlhavetela nsati loyi a tlimaku i nsati wa yena sweswiwa ka ndengeza hala ka Malamulele ku ri swi ni twisa ngopfu ku vava na sweswiwani a ni kha ni bula na n'wana wa mina ku ha ku herisa vuxaka bya yena a ku hi mhani munhu loyi ni tshamaku na yena i tshama miyerile vanhu vo miyela i tinyoka mongo ni hatla ni hambana na swona ka ha ri nkarhi swin'wana mi a nga ni mbeya so vanhu vo miyela tinyoka i na ntlimbo wa le ndzeni a nga koti ku humesela handle i na ntlimbo wa le ndzeni i to ndla xintsini ni a vha ku ni n'wi kumile hi ximusana mi volanga ximusana xi humaku ku na musi ka n'wina eza u kuma loko se
Botpete za ukupa mati swi vava ngopfu mane xin'wana xi ni twisa ku vava hi swisilo ka ndengeza mativa a ri kusuhi swinene na n'wana wa mina n'wana mi hi twa ku vava na sweswi ni le ntirhweni a nga koti ku tirha kasi na yena ku mani mona mene hatla ni tsema ni ri vona eish ya masivona mara leswaku xiyimo xo tika mani kumbexani ka malamulele na ko hi tanihi ndhawu kumbexani hi fanele hi kuma nkarhi ku ndliwa xikhongelo kumbe mphahlo kumbe swin'wana mani u nge ti ku na ntungunyana wun'wana wa mimoya yo biha se ndhawini la moya yo biha Botpete wo wela kona ni byeleni sesiwa a ye hi ntirho le ka malamulele se ya vuya moya wu nga ha ri kona la ka ndengeza mata swi le ku vaveni swi le ku ni vaveni na mina sweswi na mi twerisa hi tshikeni ku vulavula hi ta van'wana hi vulavula hi timhaka ta ku n'wina hi ku vona ka n'wina vuhlayiseki mi vona mi nga hlayisekanga mhaka yini tshikani van'wana inkomo sesi inkomo 0860002543 nongona ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM Makomba Ndlela ku le ku tikeni swinene wa swi twa ku vanhu va le ku hluphekeni vanhu va le ku hluphekisiweni xiyimo xo tika swinene xo mani swi tivi ku kumbexani mhaka ku na masiku lama swilo swi cincini na ku gangisa swa ha hluphi khale a swi hluphi na ku gangisa a wu nge ti na madzolonga ku ri hava man vanhu lava va ri na nkoka lava va mhani lava i ya n'wi rindzela verivini a popini a nga ti siku rero tlhela a swi vava man a ka ha ri na munhu mativa a na ku teka un'wana mingiseri a ni tivi kumbexani ku na swin'wana swi fanele swi cinciwa loko swi ta ka timhaka ta hi laha hi kurisisiwaka xiswona tanihi vanhu a ni tivi mingiseri mina 0860002543 nongona ku ya Afrika wa vulavula hi ku haxela 2 hi Xitsonga xa nhlawulo kuso sungula un'wana mingiseri hi loyi nhlekani ahe malume mpfukini vazala hi kona minjhani na hi pfukini na mariveni va mhani holeni lani mazala phela masitaku malume wa luma musi hey mativa hina a hlupheka hina vavasati mani nghena ka nhlokomhaka ya ku se ya chaya hina ha sombola vanhu va Xikwembu hi ku dlayiwa hambi hi nga endlangi nchumu a bhukuteriwa a dlayiwa xivangelo xikulukumba i mfumo wa hina hi wo wu hi xavisaka hi mhaka ya ku a va swi koti ku gweva vanhu lava va va gwevela rifu va va gwevela ntambu mativa mfumo luwa wa khale a wu khamba lebyiwa na vugevenga a byi nga ri kona a byi hungutekini hi mhaka ya ku a va komba ntambu a va nga huhu na munhu se sweswi hina laniwa ho nyiketiwa ku hawa i khomiwa namuntlha i njhani namuntlha mundzuku wa vuya i ri dlaya rini mundzuku hi loyi se ma swi vona ku vanhu a va ha chavi ku dlaya ku va swi ku ni ta ku tirhela ni ta vuya ene a nga tirhi va ku vuyisa va ku yo jele yi tele swi ku yingini makumu hina hi ta kuma hi hetiwa na mali leyi tiko hinkwaro na metweni mani na metweni leswi ni papalata ku sona ka nongonoko loyi nga vulavuli hi vanhu ani nga vulavuli hi vanhu a hi vulavuleni hi hlamula xivutiso na swi twa ku swa mi vava kambe loko mi sungula ku vulavula hi munhu se mi ti vangela swi vulavula na n'wena a hi vulavuleni hi timhaka leti ti khumbaka hina ku na n'wana nga ni rhumela hungu la leri ri nga ta lava ku ni lava vanhu vo fana na vatatana Vincent Cosna Mthombeni na vatatana Jubi Matlowu ni ta va lava hi ku i vula ku timhangu leti ti humelelaku a Limpopo a ti twali ka mahungu ya rixaka ku nga va ku ri timhangu to fana na ti nga humelela kwale ka malamulele i ra vumbirhi ka ku humelela mhangu to chavisa sweswiwani tate loyi a nga dlawa i dlawe ku fana na sweswi hi swi vona ku mahungwini kambe swa ka malamulele a swi khavariwi hi mhaka yini hi leswi a vutisaka so na yaleya yi nga humelela ndzhaku ka vhiki leri nga hela kumbe mambirhi lama nga hela ka va ndyangu va ngheneriwa minkarhi hinkwayo hambi movha yi lo diba kunene a Eastern Cape ha swi twa mahungwini va ku movha yi dibini leta hala ka hina to diba ti nga yi helo se swi vula ku vatatana Vincent Cosna Mthombeni na vatatana Jubi Matlowu va fanele va hi byela ku SABC Limpopo loko yi ya khavara mahungu yi languta yini kumbexana swi ta pfuna ku hlamula xivutiso lexa muyingiseri loyiwani se hi ta mi vutisela va kha va nitwa van'wana va hi yingiselaka se hi ta va vutisa ku hi kota ku twa ku hikokwalaho ka yini hi swi kota ku twa ku vanhu va le Eastern Cape va ri laha hi ku yiveriwa tihomu leti nge le ku yiviweni la mupani ti nga twali lava va le KZN va movha mimbirhi yi tlumbanini leti va ku ti tlumbanini la aka N'wamankena ti nga twali swin'wana swa leswi hi faneleke hi swi twa ku endleka yini hi ndlela yaleyo
se kambe hambiswiritano nongonoko lowu humerisiwe hi ncindani Eric Mavasa mina ni khalanga Pet Mathebula a hi hlangana nongonoko lowu nakambe mundzuku kwala ka Munghana Lonene FM handle ka sweswo dzuma ra mina nongonoko lowu landzelaka hi rito ra Ike Ngoveni hi vuhumelerisi bya Mchangani kambe sweswo hinkwaswo endzhaku ka loko hi ta va hi kume mahungu ya misava lawa ya landzelaka hi nomo wa tatana Hlulani Fanuel Magayisa nkulukumba wun'wana wa ku swidumini tiko hinkwaro ku loko swi ta ka makotapeni wa tsonana ai Gayisa mi te hi tshika ntswaka khalanga Pet Mathebula khensile swinene eka nongonoko wa Afrika wa vulavula hi mahungu ya wara ya mbirhi nhlikani va yingiseri